intsositse gompieno intsositse le mabane bilane ne ke gola jaaka ne tlhalositse mo thulaganyong ya Lavender the Sun motho montle ke thulaganyo entle ya prayer session le go itse modimo ke ura fela tse dintsi go inopolela tsone o tlile go nna motho o botlhokwa go gaisa batho ba ba motho montle mo ureng nna ke solofela gore le mo metsotsong le metlhano ka tloga one of the best out of the rest motho montle se le go tlhalosetsa sone motho montle ha ke re mo legatong la pele re tlile go tsela pasela maentle ya 96 verse 1 to 3 ke yone ke tlileng go tsela yone mme motho yo montle o ntse tsweletse pele go ka kopana le nna mo mafaratlhatlheng a boitapoloso mo Facebook ke nna go itse modimo molatlo Twitter @go itse modimo RSA Instagram go itse modimo _molatlo mme hashtag re tsamaya ka one ke bua go itse modimo @civic nation ke mo re leng teng re berekana le spiritual upliftment ye nngwe motho yo montle ke itse go aga ntlo e tonna mo lefelleng o ka ga ntlo e tonna jang mo lefelleng ke tseleng gore re tlo go di tlhatlhamolola mo thulaganyong ya rona ya prayer session ka gonne motho yo montle motho o agiwa ke dithapelo motho yo mongwe a ntse sa itse gore o tena e nna senatla jana ke kganya gore go na le boumama ba kile banna ba mo rapelela go na le bomme ba kile banna ba mo rapelela no go na le selo se se bidiwang gothe ke merapelo ya bomme motho yo montle wa thulaganyo ya prayer session le go itse modimo molatlo mo Civic FM the place to be na kwa rona ke metsotso le metlhano morago ga ura borataro se ne ke se tlhalosa ka boripana motho montle ke kganya gore o no rapelelwa o sa itse mme motho yo mongwe o bona a tsamaya ka dilo tse dintle a tsamaya ka dilailai dikoloi tse leng go ga di tsamaya di re di dire pha a di batla motho yo montle mme tsone tseo motho yo montle ke tsone tse leng gore o ile wa rapelelwa o ile wa kopana le